Bafana iwina ngo-5-0 ishaya iCongo Brazzaville namhlanje. Ngizokhuluma ama-positives nama-negatives ale game le. Ngizoqala ngama-positives ale game le. Angifuni uqama Bafana idlala ibhola elihle namhlanje. Yabona namhlanje ngawuzothi ngashodi ngabadlali because abadlali abaningi abalimele Bafana uMbathu ulimele uTalente Mbathu uJaden Adams uhlalisiwe. Opesita bebengekho Mihlali Mayambela bebengekho Ngezana bebengekho. Indlela abadlala ngakhona bakhombisile ukuthi bayi squad ngempela esideservayo ukuba ku top 10 yala eAfrica. Kumele sivume impela bafethu ukuthi uThembazwane is one of the best players aseyebaqwalela ijezi le squad. Yabona uThembazwane umshishi namhlanje ukhombisile namhlanje ukuthi yabolela ijezi lela liqwe namhlanje. Alomshidi uyadlala bafethu. Angifuni ukumdlela umono uyadlala bafethu. And it's a pity ukuthi iminyaka yakhe siyamshiya. But indlela adlala ngayo hayi angifuni uqama manga. Jealous down. Indlela esi approach ngakhona le game le besofuna u3 points. Besingafuna enye into. 3 points kuphela mase sishaya namagola athokuba abaningana because iUganda ngale nayo iyawina. Le game ngempela siyiwinile. Edinako ke siyayiwina ngo5-0. Kuyangijabulisa umdlalo onikezwe ithuba melithola lelo thuba alisebenzise. Alibambe ngizandla zo2 bathi uSiobas namhlanje udlalile bafethu. Udlalile bathi uSiobas wayivala le yandima le idlalwa uJaden Adams noTalente Mbatha. Ubengabizwanga ku squad ubiziwe ngoba bekulimele uTalente Mbatha kwasaliswa noJaden Adams. What a beautiful goal from Mokoena bafethu. What a beautiful goal. And what a beautiful game from him. Abo second goal yalo mjida fethu. Kuthiwa nje first touch. Abafethu Bafana idlale namhlanje akufuna uqama ma. Oswina Police ushaya ama-assist ayi3 namhlanje. 3 assist. Ushaya ama-assist ayi2 ekhona leyo kuqala ihead olumjida lo Mokoena. Kwathi eyesibili assist ile ayi-assistele uObas. Yathi ashesha lulama umfana uLyle Foster namhlanje ube ne-injury engekho right. Bathi baconfirmile namhlanje bashilo ukuthi ulimale la eshoulder nakwi-thigh. Bathi i-injury yakhe ingalasta isonto. Angiboni ukuthi uzodlala kwi-second game yabo. I-second game esoyidlala I feel like kuzoqala uIkram Reyners. Bathi angashesha lulama umfana khona ezobuyela le eEngland khona ezodlala. I-negative yale game le bi1 kuphela. Ama-fans acesha mosha umdlalo weBafana. Yabo ama-fans kube aphindile angene egroundini Bafana bizodliwa le game le. Besodliwa siphinde sikhishwe futhi. But overall performance by Bafana hayi 10 out of 10 for me. 10 out of 10. But ungasho kuma comments ungitshela ukuthi Bafana idlale kanjani.